phikelela qhubeka umkhonzo uNkulunkulu unceku yenkosi ngiyazi ukuthi akulula ukukhola ibandla likaNkulunkulu umsebenzi wenkosi obekile kwesinye isikhathi singabazalwane siyahlupha senza izinto uzudikibala kodwa ayiyekwa lenkonzo lokhu uNkulunkulu akubizele khona ukuthi ukwenze emlalelo Ukhozi FM kwenze kube sengazi ukuthi kuyaphela ngempilo yakho namhlanje noma kunzima ukhala sikwenza siyaphambili siyaphikelela uNkulunkulu onomusa makabe nomusa kuwe makakukhanyisele endleleni makakwenze kahle makakuthwale makakutshathe makakulekelela ngazo nasiphi isidingo ngisho njalo ngithi inkosi senomusa njalo mayikenzele lo musa uNkulunkulu makakukhanyisele endleleni yakho makakukhanyise izidingo zakho ama interviews makukhanye ukukhanya kwenkosi makube phezulu kwenu abaya emakhasini khona abantu abanamacala amanye siwenze thina ngeinhliziyo zethu ezimbi kodwa siyazisola siyibusele enkosini uNkulunkulu makakuthwale kuthi kuloko kuyilungisa kwakho uyilungisa inhliziyo ulungisisa ingqondo yakho uzibuyisela kuye makube khona umusa awufumanayo kuNkulunkulu kulabo bayofuna imisebenzi kulabo abahlele emakhaya bagulayo abanye bagulele ezibhedlela umusa kaNkulunkulu mawube nawe la usuku malibelihle kuwe uNkulunkulu akabe nawe benomusa kuwe love and light